Mesama wakwaba aba power extra so na mekai will say obe subscribe to your YouTube channel na wasan so I click on the notification button na also once etimi aka your videos nibi e chinchini e de bedu akire ampa e no kre ene yakwa ko pie e wo ewutu breku aha eye sofo eye EY ensunyame prophet EY ensunyame a oda Graceland Chapel International no ene ho aba asemi na ne nsem nyina ne se eye sofo yi akwako ne oba warefo ani kunu etu kwan se okwako pe sika e de abehwe ne yere ne ma eye sofo yi asinachi ene ne yere akwako ye nyamra sem bi a chese ne mena okase ne ho aba asema enya asem ketwa ya bone prepare na ye hwemu nso a ye se eye enne ne afepepepe ena wosan so akoye abaya bi a wanya mfinhia edununsia edunsia sorry 16 years aye se ose eye honhombone ehna kosi okuma emuti chese onu ankasa ede ne bema ewurewurem na wokoyi honhombone epie na asem ne ba asa no chese ya anya ne hwe wonya ne ho efa ne tiridi munti we so wasan so akwakoye biem na we die ono ma afa ne ho anche ne kra ya oba na busuafo aba beto so omoye videos e trendy emo so ahwehwe na soma enya asem keto akra enti yenko na yenko hwe video no na yemra sisia osofo a ono na da ana oyekopa by edema asoye fa no eye Graceland Chapel International dodo na friend say fire grounds and then oba YouTube kudi ne patemu a ene he guess na je tum papa your friend prophet KBY nyame enso nyame ye ni dinu no KBY enso nyame ye na ni di pa e shada kama mamfo nim no wa YouTube kudi ne nkwadro aye spiritual IGP and just a spiritual food nyina sahene no IGP yo na no koye ne se papa yi sebi obi yire a waware no ene ne te ene no wo emma ene wakodi na chi ene na akwakoda wo ne dan mu na no ene na busuafo ene mantemofo se omatete papa ya hu se dwumadi a wodi no ene wakokire no omo kire na menua nso se bro enka se peten oma buru sofo ya ma mino ka sei babi osofo da kra anya asem ketua aso bi di kra ene den aya sampa gina soma me etiefo yensanchwani edamreku nyampon ene de awreho samama ne bo ebraye no sofo obo adwaman ye obi ye trokonkron akra kase obi yere de dwane firi ho nti wodi firi awutu breku ewo mfimfi mantam no de braye no etimpacho kan ho awo Facebook sisi nebra bere sofo pa ya woro no hunyina mana ka ne bossa sauce na ye de bete hwe no ni ye bonusu ma emoja firi na sumu ba nyina no ye de ato ho abetima ba behwebie me ba cho wakan ho Facebook a eye Casban TV Facebook me ba cho ye live ho eye Casban TV oba wo sofo yi a bokọ na obi ayira koda na sabre ya sori mu a ya bono na ya bono naked ya bono daja no ana ye de ato ntibra na behwebi afa eda sa to so ne enkoyanim yo menua na se ye be kai achi kakra ebe ya pepepe ni na Casban kase ye story bi se osofo bi owutubriku a ayefren IGP okwakodware akwala wadi mfie no eye du nsia tatem kwa ne onya ni 17 years afina akwa kwa 17 years ese bi wumbone awone so na bra wo dware na akwala ne fere enti ode ne nsa ye se ode kona kosu akuma so no ti fio Yusefio woni ma kase amehwe na no so ama police for kwa kire ne se da bi emra bia ni Ghana ese utimi kodware akwala wadi mfie sa ni na naked se wo ko na wakwa kudware no ese bibi ewo ne so ena ya kwala ekra je we dey table vanche papa ekra de ne zakeka na kozu akuma na na de ha na menia afi pepe ni 20 seconds last year ani se sa ba wo se mi bi won asa ko tinwe de mi ni hu se nka sa ba wo se mu se yo won wan ka sa IGP asa ko di sa nyamna sem na wutu breku no oba
na sorry dan ye ko twitwa ya pocket benard ya eda fi na amafo bebre kwa so bo de bono na enam se asemi sie enu ada no me nua nya asem ketoa enfoni bi sa ba bonten a IGP special IGP sebio wafre obi eyere enso wo phone so saa ese mame ne wonna no o twetwe ne be ma chese obi be ka se masturbation bi apu a wo wie no aguni nsem chese we nya na amafo chese papa bampo patem hayi sabi ensemfo ne nyamra sem wodi no enya sem ketwa na no ada so wosa koto hye oba bi so ro no aso da mu ade gidi mankonya bebre na bubu ye wo wie pa no abo wa no semanyima wosika na wei na we di obi yiri o ni fie obi ka se matrimonial home ne mpaso na papa yankasa wamfa fere kra nyewu no ko bowu dem ho na de wo mi se obema no ewo eyeta krade na oba no te wutu bekuje bema no ya adwuma wo ho ete adwuma asɛmnti ɔkwa no aba no sɔfo ya ba bebo wrentamu a kyesa ma ware no kwa ya basa na wo se me kodi pa baba hwɛ me yere ne me mma no kyesa wo so ko pray for me me nua kyesa sɔfo na bo wura mu a wo ya kwa sa ware nu ɛne so madi mi tente sa wo die ayedem wo se kabo me nua na me de ba ye no wa wonim se ba ko ha ye naked ba ko de ya mahusi ya woro no hu nyina we de enyo ababi afere o sesa trusters no pepe itomo bro de sa no masaye te o trusters no sebi kwasi ya ne wo yo so be wo so me nyenye me be ye nyame ho asema chese ni ya bro na hwe na chimpre ane be te pa ye dia bro spiritual IGP no enya asem ketwa me no ka sei siaso yo me no ka sei abewo se mo se enam se na ni ewu na wutu breku hospital ho anase health center ho no oti do wantimi anko antia ya nyanze se wakwakote eyesum ho ba bi a keso akoda ho a spiritually ne sofo ne nyanko sofo bi emiamia no etimi no kase de yesi ne tia ho a ma kase bia no obedi kura ye de ama no ne nyina ayi obi yira ono se se oye nyankopon edifuo spiritual IGP wakodi obi yire sabi na biane ama ya kire no wutu breku anwamo ne boni mini ya samu ya she ya hu de neme ekoso so for spiritual IGP na ya bobo na suma tese na sum nyina fiti moja ya bo ne naked atese na tese ne ho ya reho cry san so sere san ya reho abusiafo ya she ni ya sie emaye yenso ya hwe se ye betu ye ho fo na asofoi amwa de ye beto asemu asofo binom de ye beto asemu ekwankyere bebrebe tese da bia ye kwa asore ye je akwankyere nso so edam na ye ya akwankyere o bedroom na ye ya akwankyere ye kire ho no manya opanyi kase bi wa ha mene no eba betwetwe nkomo efa de esie ye ho eye director owo asafo Radin madam ya tiase ya me ama ye nkwan da so tiase de na ese onse bibia iboko na like there na wo kafa asema ese ho ya me nim nukredi nyese nyame som kra sha ya din nyame som ya ya din wa asase so e bae menim nia ebeka obesi wo ko nyame afie nyame fie akọ bibi akọ nyansa akọpẹ nyame tumi bia me na wura nu mama na ama na kwankyere bia na dina akọkọ wie bone sei e de ne be basa se me kọ asọra akọkẹ nyame asem da tumi hofo si amenkọ mo adwama abiem si amenkọ wi ade abiem si amenkọ no mo sa biem si amenkọ ye ne ma yesem fata e ho no mom kura na mekọ ya ade ne mo se ya sha asem no wose bone bi etini mu a wose tese ne dem ho no mo na mekan no hombone no akwankyere na wokọ akoye no ene ni nipa kro no fie ana ni fie na ese okokoye sa akwankyere no ma no ebi ho no ya ebeyi ho na ebeyi ena ya woro no ho no ye bu no sa na ye akwankyere be na wo bible mu a e kire se wokọ na akoye obibia ma obi a kone ko woro no ho ne bedroom na bo ne kere twen no na se kone ne nkoda e de akwankyere fo no ba ukunu wajja ukunu ho akotena sori fie ama asofo adaadaawo edwa bare ono a wa kasa ukunu bedroom ene wo baba beda wo ho
Adai, a dinner how? Nti director say ekeye wo yere na asem we ato no panka de na obe ya fa ho. Me yahwe me nka hwe eye ma bechewo. Onko sa keke wo nya ne. Me tua wo ka bi me wi masa apamo. Me masa kra me krokro enye hwe ya ma ne nka. Wa hwe woni mlan samsem no wadanfo. We bana me wadanfo da edem hobi. Ne ma mo hu the real pains e wom. So ba matis ka be yo ho ade. So wo ye bia tua ne ka. Me ye bia tua ka wi masa apamo. Mo ho kwan. Me ponti me kan che me say ma ye bi na ateka. No, we nya ateka asem. We ye die me ma be hu na matis ka be ware o. Abeyo me ho kani. Ade o hia bia me wo ho ye de onti me kan kire me. Na me tu kwa ko peska ba. Na wo me ba ya de be ma afro be hye me dem ho. Se sofo akwan kire. Ede be honhombo ne be ndeti mu a me no tena nyina me hu hwe sofo be hu se honhombo ne wo mu sofo ne be hu se ma na ya ba no ye je ya sofo edi esene ya nkasa enye bebrebe kwa me ka ema omode omwure ahye sofofo mu a anu odin edoso dodo de sofo be ka no fana me sofo se koso nansen pa so obawo bakra na wo ka kire se sia ontwe no mfese o se me sofo sisi wo a wo no tu ni fo mfa je se sofo na eka de sofo na eka ne hom so na adai nansen mu asem bi sa beto mani mu a nyame nko a naka de mpese me koye sofo na eka enya asem ketoa makola ba ako ebe wa asore no adada aka kire se wo pe no na be ha da ama no on na da be se 2 times wo hotel uwie na hada na manu wie a o daada no afo ka chen se wanhwe adwuma obedina no onim se me ba no wo ne recordings on na ye to one day bi na me friend na me se sofo me pacho onim ababa wa se mbese me bu ndin wo ye onim ababa wo wi o se a oni no na me se ede no won ne ntem o hana sofo na kate call no wan kase bi me friend be say for different number the db say 2 days me different number free me say undi ma esam no wase me buy wo mo recordings na wo ho na obe free me e kire e ka so be say e ka asem ne boko me say ni asem boko eye ade a wo ye no enam enye me ba no nko a wo hwe asole ma no nyina oda bro da ye wo mo no be hand na mage no ni ade ne juma odi ano no e ba adano me free ge sofo no am ne kan sa asem no onu mi se nanadwo akronfo ko ge nso ko wiewia ne dem ne manyina afa ne phone 90 we sofo no kwa ba suspect na me fan hye wan tese evidence na e wo no ni nyina ye ade a ye nya biem eni etwa so de asofo no bebebe ye no na say radio so the same thing o yusu kwa onye na osofo kwa de tina wo de sa adwene hye asore banim se ma me no na me nyese ma ada one mo preach say empra twenye na ga osofo so de nka se mo kwa na nka Nyankopon fa mo so bo anipa enti mo kwa da wo se nka bibi se kura mutimi agina na mo koden na mo bo wona woni bi na wo se ko fa kwan we so sane na koda asana watimi aboa na se wa ye sa de awantwa wa ye ni sa asofo no omo ye se sofo we a odi sa nkwase asemwe wo se eyinisu se de kan last year we the same thing and was ababa ye bi na se nti oye ne sa no omuja na sa wanya hwe and omuja na ma ne ko ye no wasa ba ye bi ma na se according to the Nico police station and a police for assembly konkon wa omon kan wie no wasa ba ye bi we no omuja na se nka won ko a nti be sa fa no ho di free enti obi omo ne kakra na ja na ma ne ko ye no and omu video na nya evidence but bia na wo ye sofo bi na sa de we na wo ya bia da no be ko na wo nya wotiri anidim o ma bi o mabu oku de metimi aka hye asofo no binom no asofo binom no djuma o mu di no tan na asefem o mu gu asofo bebe ni mu aseredo so ye hu papa fo ye hu papa wo ade na ekoso sa nya medjuma no ye no ana se ko no ko fa oba o ne dem ne kan so o ma na kwankyere na no ba ko bi kura ba radio su kura de etan odu oba bi ono so obetena radio su ono de sofo na ba ho se sofo no ne nada
ama sofo na daada na say o me ni sika na de wan fa ama no na de one sofo no koye secret ni oba bontenka one ne da ma ne nom ne hunsuo e de ade se be sanade nkwase asem e nyina me ba no wa ka ada no ka usi fe na ka mebo oh bro ukura na we me tu na so kokuru de wanya ba asem mebo what you say asemo is enema we kosopa enema e koso ba ko bi kura de da manim a me be ka ho asem kura na ne menya wi ala ne ba bonten ono sofo a ofa no yonko sofo turu mu eda manim sesi ya no a eda manim a ye ka ho asem na ebe ba bonten me say me de sade we beba power extra he ya mama fo de wo na me ka kiro samo me say me nyese obi say me say ono an konyo nko sofo ofa ne to ofa ne to ama boy no abegina bonten aka kire sofo ne daada no ono no afi de wate da asoro in school dem na we ni yesopanyina ono wo na aso da wosie e na so we bo we amanya asoro ma na ade ne bi we bo na me na nipa na kwan ode ne fa so no akwanche ode ma no se bla no fa ne to e no wakọ no wafa ne to a afi de nipa dem okọ kan ya adane ayi e no da betum manim na sa asem wi me de ablante ne ba betena hase na me interview no amma mamna bosofo ni din ama afia fresh of no also o evidence na once o evidence nso de me nye ja asase we manenka evidence mu na ekoso no ye kwa so de makwa akopenya me asem na trem me ye de abopra papa aho na afa de sebe binom eye ne ma ese mfata adai ede na ekoso no nyame suma yesu ne anyway asore dem na ese yenko pass empa ne fan mobra no eno no de ewiwie ese na me so asofo we ese no no di sankwa ase mu no eye jesu odwe na kopa bia o sa ne ho yare no o mo gya no se want me nko ba bia this dey this o she fichi me yeso so but na so no Christ wo ton na sorry no betimi akombi obe no akọ ani gwase ese dia obe de no akọ trans aso dem akọ preach o ko preach a kire hwan samu we dey hu naked obia video nso na trendy obia hu say na akoi video na trendy adai ede ne nyankopon boy say me wasase we say so say ne asum nyame say nyame na asum ye say na mama nyame som kra nya akono awurade yesu nya akono kra enti nyankopon ba na obewuji ye nkwa wasase we say so no ayi we no ka say ye mfamfam Peter no nyuma na Paul mu nyuma na omo ye ebi ni we ejina se obi wonom kra se kwasi ada du kra na aka se won kwa asore cross won ko okwa kwa edai obi amenitua won ko obekwa kwa edai ko se obekwa asore se okotinya me se na betie so sofo aye sei na odi nachi na the Bible no se do se me na me ye ya panyina se mudi mechi amama kanyina me koje ma mu kubio na me kwotena sa asore dan we mu a sofo ne bo adwama wi asore ma eri nsole ma sofo mu a o wi nsole ma no na ma ba betena ho afutu aka betima aka kire ma no mo sebe o ma adwene wo fom no ebiri mo ma adwene wo fom a bibi asofo se o kwa awade kura no a otimi ka sofo se de o papa kura be ka kire mo mfa ade de be na ekoso asase isu a ede na ekoso me ye jana ma wo me ba no me de ne ma aware kura no a ono tibi ka sofo se be ma de o moa me ojene sofo di kura sen ejene sen papa no ono wawo no edo ba asase so no papa no ono ehia ware so no ehia ware so no ono ka asem kirewa o se me sofo se sege ya se mana meke de na meke na asem so ono be ma na oba sofo no hunso ni adade nyina ono se o kan ya akosi se o de be makra ko kire sofo no a sofo no timi ka kire ne se be ma we de o mo no na brabo no no be pe be ma foforo ewi ase na sofo na abefa ho no ase ne pe owe no sana open de na ye juma so open na we juma en kan hye me se ba wale na o ko no enye so bi o jara ma de ko ware onu so otime nya na dia o peso o ye na chefa sana ye nyame juma sana ye nyame enam he sana ye nyame juma no na obi a won choice o ne kwan o faso ye na dia ene de o ye no ese disi nyankopɔ de ma ye nyuma we nyankopɔ fa ma ye se enye ene ye nyame do nyame se ye ne ye se ye nkwa asɔre no ye se ye nkwa asɔre no e basi ya e de ne ye be ye
we dey me ntwawa no ebusiafo ye adwenkyerɛ kakra efa nsɛm ho na wei ekoma asɔfo nyinaa ai ene ne de aba se ya ochina bi ebi ana wonso a waye wa adwen se obɛyɛ sɛ adwuma de bi no wonso so de enam kwan so a eba enti tu hofo fatu hofo menya sure so no kwan na ɛyɛ saa de we ebinom sɔfo bebre binom enso edi sɛ adwuma bi na ene no de ya kye no enti ebi awon so de enam kwan so a eba enti abusiafo aha ene ade bu besie na me kai will say obe subscribe to your YouTube channel no na wa click on the notification button no na wonso wonsa etimi aka your videos ni bi na mesere so obe san so like na wa comment no ehia ye pa ai esere se mo be ye ne sa pepepe aha na brebe ma